Bapak Inang, sunai homage nama poso. Selamat hari Minggu. Minggu ta sadarion memakai tata ibadah khusus. Halani merayakan Hari Bumi Sedunia dohita. Halani masukion tama ibadah ta. Halani ai pangindohan nami ase jongjong hita ganup. Puji hita tuhata marhite hondoding haleluya nomor 310 sia ayat sada. Tugah-tugah hubata haganupan. Tugah-tugah hubata haganupan. Ibagas tingting nama rambilan pendeta Lenny Borudamanik. Tapi alani hurang sehat inangai igatihon pendeta Hotmaida Malau. Bapak Inang hita haganupan kuriani tuhata. Riap do hitanuan i rumah panombahan on. Marhasadahon lau mamuji pakon pasangapkon Tuhan. Bani ibadah ta panorang on. Ipaingat dohita pasal parsuruh ni Tuhan in. Hubani jolma laho manramotkon ganup natinopani. Tanoh on pakon sagala isini. Yondoskon Tuhan dohubata. Gabe ianan apa hagoluhan bata ron sida subani ginoparta magira. Hari Bumi si holdo para tahkon hubata pasal parpardiaten ni humbani asal semesta. Namar tujuan laho meningkatkan kesadaran apa apresiasita bani planet bumi na iani jolma. Pardingatan on itetapkon Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB panorang mataniari topat bani garis katulistiwa. Haganupan in laho paingatkon hita pasal tanggung jawab pakon hina porluni tindakan nyata laho manramotkon bumi iananta manggolu. Dingat mahita
bani panorang panopaon. Yondoskon Tuhan dohu bata tanoh on ase iramot kon hita. Halaniai paunduk hita mauhurta mardingat hinabuni goluhta. Jehovah aleton duihu, ham Jehovah nai bataku, begal tumang doham, hasangapon pakon hamuliaon do pakaian bamu. Ipaherbang doham langit songon tenda. Ibahen ham do lotengmu ibabo niba, hom bundo ibahen ham garetamu, anjaha mardalan-dalan doham, yatas ni habong ni logo. Ibahen ham do logo gabe suruhanmu, apui na marjirlam-jirlam gabe siparugasmu. Domma ipajonam ham tanoh on bani palasni, seng anjay dugur besa dokahni. Bah bagas na hampar do marupsi, tinok do sagala dolok ibahen bah. Mapurus doai ibahen pangasupimu, tarolos do sidea, litun ibahen sora ni longgurmu. Bebe timbul madolok, matorno lombang bani yanan nadok tinotop kon bani sidea. Hamdo patubuh bah ilombang-lombang, namambahen mabaur buah ni holang-holang ni dolok-dolok. Hamdo patubuh kon poyon-poyon bani pinahan, apa suan-suanan si horjahonon ni jolma. Mambahen mandarat ruti humbagas tano. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan naibata si topatano apa sagala isini, ibu hali hamdo guluh nami, marhite sagala pangisi ni tanoh on. Pujion nami doham Tuhan, bani ranggian ni tanganmu, manggoki guluh nami. Pujion nami doham Tuhan, marhite ganuk pangisi ni tanoh on. Ay ganuk na tinopamuin, memberitaon hidabagal ni kuasa mudo. Hubamu ma idopakon hanami, panonggor nami, jana hamuliaonmu, in mana manggoki sagala na mangguluh i atas tanah on. Terima kasih mabamu ham naibata si timbulan in. Amin. Hundul makuria. Puji kita usai Tuhan ta, marhiteon namandoding, bani buku haleluya, nomor 477 ayat sada 2 pakon tolu. Oh
Mahita Jongjong, Martonggo Mahita, sopotkon hita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata si topa langit pakon tanoon, apa hagenuk pangisini. Songon si Adam pakon si Hawa ipohon Eden, marponop humbani bohi ni Jehovah. Sonai duha nami nuan, binahen ni dosa nami. Diardo hagenup itopa janah ipasu-pasu ham, janah itotapkon hamdo. Hanami jolma lahoman ramotkon hagenup tinopamuin. Tapi halan hisap ni daging, pakon hasurakahon nami, lang ipardulihon hanami hadiaron ni tinopamuin, iparseda hanami doin, marhite na membuiskon gogoh ni tano. Manrobohi hayu apa maparseda harangan, asal majupa sinitan ihur nami sandiri. Hape hinorhon niin, mangaro, janah gok hangalutan mahaguluhon itanohon. Ham Tuhan naibata Bapa nami, getido homaha nami mangelak kumbani tanggung jawab nami, laho memperdiatehon lingkungan, ijaha nami marianan. Lingkungan nami, ipaturut hanami igoki sampah, jat-jat beracun, limbah plastik, limbah pabrik, pakon limbah rumah tangga. Hinorhon niin, gabi menurun ma kualitas kesehatan, itongah-tongah ni dunia on. Sonari, ibuan hanami doha genup dosa nami hulubimu, maidok mahurmu mangida hahurangan nami, pabayu hamma uhur nami, janah pakai hamma hanami, gabe parhiteanmu, laho pator sahon janah paulakon, hinadir nitinopamu, ibagas go tanggung jawab, ase sonang hanami mangguluh ilobe-lobimu, ham Tuhan, idok ma uhurmu benar. Tangar, anjaha hapur saya hita mahatani naibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosata. Anggo isopotkon hita dosata, hatengeran niuhur anjaha bunardo iya, manasap dosata. Apa paborsi hita humbani hagenup hagidukan. Ibagas holong ni naibata, doma isasap hagenup dosata. Halani ai, pateridahkon hita matanda-tanda ni paraguluhan na bayu. Hasangapon mabani naibata ibabo. Amin.
manangar hitama hatani naibata na tersurat bani sada Petrus sada ayat 3 dasu bani ayat sia. Tudu-tudu perguluhan na bayu. Pinuji manaibata Bapa ni Tuhan ta Yesus Kristus nadop manubuhkon hita padua halihon. Domu bani bagal ni idop ni uhurni marhitai perpohon ni Yesus Kristus kumbani namatei. Ase marpangarapan na manggulu hita, ase batta si Tianon na soraseda, na somartikas, na soramelus, na sinipan batta inagori atas. Iramot kondo hita hinorhon ni gogo ni naibata, marhitai hapor sayaon, ase das hita huhaluahon, nadop sirsir si patalaron bani panorang parpudi. Indo ihamalaskon na siyam, agepe marhoro na siyam tokin sonari, ang koporlu, ibagas bagi ni parlojoan, ase taridah ma, pitah na hapor sayaon na siyam, na maharganan marimbang omas na raseda, agepe domma iuji ibagas apuy, bahin puji-pujian, hasangapon, apa hamulyaon bani partalan ni Yesus Kristus. Ihahulongi na siyam do iya, agepe seng ididah na siyam iya, ihapor sayay na siyam do iya, agepe seng ididah na siyam iya sonari, gabi marolop-olop do na siyam ibagas malas niuhur na hasangapon, na sotar pajujur pamangan, halani dapot na siyam, tujuan ni hapor sayaon na siyam, ay mahaluahon ni tondoy na siyam. Amen. Martuah do na manangar hata ni naibata, anjahan na maribagas kosi. Amen. Sonari masukan tama panorang sakramen pandidion na pasing halaniai naotang ma nasiam nasihol padidihon asero hulobeon. Mandoding mahita. Mandoding hita humbani buku Haleluya nomor 54 ayat sada pakon ayat 2.
nasiam hasoman nasihol padidihon dakdanak on, tangihon nasiam malobei hatani Tuhan Yesus. Natar surat bani Matius 28 ayat 10 dasubani 20 nama katahon, domma ondos baku sagala kuasa na inagori atas apa na itanoh on. Laho mahanima, podahi hanima masagala bangsa asega besusian kusidea. Anjaha didihanima masidea hubagas gorani bapa, anak apa tondui napasing. Ajari hanima masidea makorjahon sagala nadop hutitahkon banima. Bani Markus 10 ayat 10 ihatahon Yesus dohoma, naporsaya anja hatar didi dapotan haluahon, tapi naso porsaya hona uhum do. Asetona apa parentah ni Tuhan Yesus aido nani dalan konta bani panorang on, ay natar didi ibagas goran ni Yesus, kubagas hamatean ni aido ia tardidi, janah na dokter tanom do ia rapakonsi. Ase songon Kristus na do pinapuho humbani namatei, marhiti hasangapon ni bapani. Sonai mahita na dokter didi mardalan ibagas goluh na baru. Kalani hubagas sada tondui do hita tardidi, gabe sada badan do hita ibagas Kristus. Na tardidi maruli bani hasasapan di dosa, pakon manjalo si bere-bere ni tondui na pasing. Bani nasiam pakon bani anak nasiam do bagah-bagahin. Aitar surat do bani Markus 10 ayat 10 opat beda subani 10 onom, paturut hani mamadak danak in rohubaku, ulang pandang hani masidea. Ai bani halak sisonindo harajaon ni naibata. Nasitong do hatakon banima, naso manjalo harajaon ni naibata songon dakdanak, sengan jay masuk ia hujai. Jadi irohop masidea anjaha itapehon matangan ni bani sidea, laho mamasu-masu sidea. Anggosonai saksihon nasiam mahaporsayo tain, rapakon kuriaon, riap mahita jongjong. Saksihon hita mahaporsayo tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani saptanoh on. Au porsaya bani na ibata bapa, margus na sarimbang na manupalangin hagang tanoh on. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak na ibata na sasadahin, Indo Tuhanta, na dinukon ni si Maria, sangan na pihagaban, marhite ito ni napasing, na manaro na pangit, bani panorang ni si Pontius Pilatus, ipasilangkon, mati ang jahil tanong, turun ho nagurituro, mulak munggulo ho bani na mati, bani ari patuluhon, naik ke surga, anja kadulis siya mo na bata bapa, targon na sarimbangin, hujay doya mulak magira, lahong bumi halak na manggulo, pakon na mati, aporsaya bani tondi na pasing, bani kuria parsadaan na mapasingin, para sa oran ng sagala na mapasing, bani hasasapan ni dosa, bani parkuon niyang pula, pakon bani kaguluhan na sa dokahan ni. Amen. Pundul manasiam. Doma itangar nasiam hatani nebata domuhu bani pandidion, janah doma homa isaksihon nasiam haporsayotain, asesonari balosi nasiam ma sukun-sukun on. Ipindo uhur nasiam do sonari didion dakdanak on, hubagas na hinaporsayaon nasiam ai, ipindo uhur nasiam do. Rado nasiam mamboan janah marsuruh sidehu gareja, laho mangguruhon hatani naibata, ase gabe pagori na manggolu ia bani Tuhan Yesus Kristus, rado nasiam mangajari mamodahi pakon pauliulihon haporsayaon nidak danak on, ase iboto anjaha ihutkon hatani naibata, rado nasiam bulat niuhur nasiam do mangondos kondak danak on hubani naibata,
pakon mandalankon pangakuan nasiam ai, bulat niuhur nasiam do, ase namarpadan do nasiam sonari pakon nai bata ilobe-lobe ni kuriaon, sai bujur ma nasiam mandalankon ai. Anggo sonai didihita madak danak on, maronjolan hubani nahi na porsayot taai. Mandoding mahita. Mandoding usahita humbani buku Haleluya nomor 55 ayat 6. Martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Doma yendos kon hanami dak danak on hubamu. Persaya dohanami doma ijaloham iya gabe anakmu marhite pandidion napasing in. Ase masuk iya hubagas kuriamu. Anjaha gabe pagorina manggoluh iya itanoh on. Janah panean bani hagoluhan nasadokah ni dokahni. Papasing janah pasu-pasu hamma iya, ase manggoluh, magodang anjaha matoras ibagas hapor sayaon hubamu. Maidok mauhurmu bani na matoras ni dakdanak on. Pargogohi janah ajari hamma sidea manogunogu dakdanak on hubamu. Aserap sidea parsimada bani harajaonmu. Amin. Kundul manasiam. Sonari das mahita hubani acara khusus. Nah pertama holi membasa tonah ni pimpinan sinode GKPS, paduakon puisi, patuluhon ting-ting, paupatkon tonggo pangapition. Sonari das mahita hubani acara khusus. Gereja Kristen Protestan Simalungun. Tonah ni pimpinan sinode GKPS bani Minggu Hari Bumi Sedunia tahun 2022. Nahina holongan Haganup Kuria GKPS tiba pengantar jemaat bani Ianan Nibe. Salam hasadaon
pakon pangidangion nomor buah ma kubani nasyam ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus. Ibagas uhur namar terima kasih kubani na ibata panopa anjaha marhasoman perlu ni uhur manramotkan haganup natinopani bani minggu hari bumi sedunia sadarion si holdo pada sonami piga-piga tonah kubani nasyam hasoman saha perseon i kuriaon naparlobe i pataridah kon do bani bibel bahasa segala tinopan nadong i atas tanohon aima hataridahan ni habaggalon pakon hamuliaon ni naibata. Martin Luther makatahon bahasa naibata manuratkan ambilan nama der lang pitah bani bibel tapi dihudo bani hayu bunga hombun pakon bitang diardo haganup ito panebata bani mukahni janah malas do uhur ni mangida hinader ni ganup tinopa halanyai iperintahkon naibatado hita lahom manramotkon apa menjaga hadiaron ni haganup tinopaniin apa duahon pakkorhon di dosa pakon hasura kahan ni hita jolma dunia atap bumi iananta menggolu domba lambin maseda jana haganup do tinopa manghapkon pakon mendepakon sitaronon pakkorhon ni ay alanyai minggu hari bumi sadarion si holdo paingatkon hita pasal horja pandiloonta na parlobe jana na terutama umbani mukah ni dunia itopa aima manramotkan tanoon pakon sagala na tinopa asediar mardalan pergeluhon itanohon bahen hasangapan ni naibata paduluhon tema kegiatan GKPS 2020-2025 aima hasadaon pakon pangidangion namar buah dihuddo pagol pahon hita aselam bin sada jana sirsir mangidangi lang pita do pakasoman tajolma tapi dihuddo kubani haganup na tinopa alanyai maningon gabi si sada horja pakon tanggung jawab do hita jana sirsir membere diri laho manramotkon pakon patorsahon tanohon apa segala pangisini bahen hato torsani pergeluhon ta sonai age ginoparta bani panorang nasiolroh selamat hari bumi jana selamat marhorjama salam pakon tonggo pimpinan Sinode GKPS Pendeta Dr. Dedi Fajar Purba Eporus tanda tangani Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte Sekretaris Jenderal tanda tangani bumi. Ketika waktu merentangkan masa, walaupun semakin renta, lihatlah, dia tetap bertahan dalam asa. Bumiku, andai kau dapat bicara, polusi, banjir, illegal lodging, greenhouse effect, pencemaran laut, limbah, bencana alam,
semua ulah kami manusia. Tangan nakal merusak ekosistem yang Tuhan telah ciptakan. Polusi udara tidak lagi sehat karena sampah di mana-mana. Dari tahun ke tahun, hutanmu kami eksploitasi dan semakin berkurang. Paru-parumu kami rusak. Lapisan ozon yang sedikit demi sedikit semakin melebar. Gletser pun terjadi di kedua kutubmu. Dari hari ke hari, air bersih pun semakin berkurang. Semakin sulit untuk didapatkan. Lihatlah, begitu banyaknya manusia yang kekurangan, sedangkan banyaknya manusia yang berlebihan. Lagi dan lagi karena ulah manusia yang serakah akan bumi yang ada. Andai kau dapat bicara, tapi kau selalu diam. Hanya gestur yang selalu kau tampakkan. Kini alam tak lagi bersahabat. Saat kau muntahkan isi perutmu, membuat kami manusia lari kocar-kacir. Saat kau menggeser badanmu dan seluruh isi perutmu, membuat kami bagaikan kapas yang berhamburan dan membuat habitat kami terkuras oleh tanah dan air. Tapi terima kasih bumiku, kau masih mau menampung kami umat manusia. Di usiamu yang sudah rentan ini, bahkan Mars yang sangat terbatas walaupun ia mirip dengan engkau, tapi Mars tidak sebaik kau bumi yang masih mau menyediakan tempat bagi kami umat manusia. Semoga kami manusia segera sadar untuk menjaga ekosistem, habitat, dan ekologi yang Tuhan telah ciptakan. Hai manusia, jika bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga keseimbangan alam yang ada di tengah-tengah kita? Jika bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga kelestarian bumi kita? Ting-ting atau penjelasan ting-ting bata sekaligus mohon tuga-tuga sadalan hubani ting-ting tasadarion Minggu tanggal 10 April 2022. Na perlobe hubata ganupan Bapak Inang sunaige ni umbah nama poso namar kebaktian bani penorangon sunaige naman dihuti kebaktian parmingguan secara live streaming iruman ibe Tapeja Marianan. Rangkaian bani nalaho menyambut
Pardingatan parmate ni Tuhan Tata Yesus Kristus. Sunai humani bani pardingatan parpuho ni Tuhan Tata Yesus Kristus. Secara umum umat Kristiani nadong sabtanahon jana secara khusus kita baguri ni kuria KKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar bahinot tado acara peribadatan na perlubi maai aima kebaktian Kamis Putih ya dongkon bani hari Kamison tanggal 14 April 2022 pukul 10 WIB. Ase ipasingat kanami bata ganupan warga di KPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar ase roh mahita mandiuti kebaktianai. Na paduahon patarni aima Jumat ya dong konduh mani kebaktian Jumat Agung. Aima pardingatan parmate ini Tuhan ta Yesus Kristus. Dari pemasa bani hari Jumat tanggal 15 April 2022 masuk pukul siah 30 WIB. Namangihut bangani panorang hari nados hari Jumat aima tanggal 15 April 2022 yulakon mause mangadongkon kebaktian partonggoan Jumat Agung sekaligus aima mangadongkon sakramen horja bagal napasing masuk atape pukah pukul 14 WIB. Bataganupan Bapak Inang gomos pasingat kanami ase robi mahita bani panorangai. Sabtu ay minggu tenang. Minggu tenang persiapan nalaho menyambut parpuhon Tuhan Yesus Kristus. Baru hari Minggu ni Minggu tanggal 10 April 2022 kebaktianta songon nasomal kebaktian Minggu pagi jam 7 igatih menjadi kebaktian Paskah subuh masuk pukul 5 pagi. Ya, asih diingat masuk pukul jam 5 pagi. Jadi lang dong kebaktian permingguan jam 7. Igati maay menjadi kebaktian Paskah subuh masuk jam 5 pagi. Kebaktian napaduahon tetap jam 30. Kebaktian Minggu sore tetap jam 10 WIB. Pasalope ase ipasingat kanami ase nasyam Bapak Inang hita ganupan mamilah bani kebaktian na jama hita mandihuti. Lang ipaksak kanami mingon roh bani kebaktian Paskah subuh ganupan. Ya, tapi hita mamilah hujama hita patut roh mandihuti kebaktian bani aima pardingatan bani parpuhoni Tuhan Yesus Kristus aima Minggu Paskah na parlubi. Na paduahon patarni use patarni hari Minggu aima bani hari Senin tanggal 10 April 2022 ia dongkon dause kebaktian Paskah na paduahon masuk maai pukul 10 WIB. Ubata haganupan hari dom masalose Paskah pertama pengalaman batai kuriaon bani Paskah paduahon atau peminggu tuntunan disebut lang sedia benaro. Tapi on gomosi pangindok kanami ihimbohan nami rani dom masalose aktivitas jam kerja robi mahita. Ini Bapak Inang hita ganupan.
Alanya salinari pasingat kanami ay matugah-tugah na marhodomuan bani rangkaian na lao menyambut perdingatan parmati ini Tuhan Yesus Kristus makop-kop kita jolma berdosa segaligus bani hari kemenangan secara khusus aima umat Kristen na dongi dunion das kubata aima maritihon ni parpuho robe mahita Bapa inang kesunai nombana poso na parpudi khusus kubani hita anggota Majelis Jemaat Kuriaon Bani Ari Patar Senin tanggal 11 April 2022 jupah mause panorang ni yulakon mause mangadongkon parsermonan parhorja kuria sa GKPS Resort Santar Sada marianan i gerejaon masuk pukul 10 wib nomor hadumuan hujai ipasingat kanami hubani na siyam si pangidangi partonggoan sektor tanggal 12, tanggal 10 tolu khusus sektor sada, sektor 2, sektor 5, bakon sektor 8 sonai humani na mangidangi partonggoan di sektor tukar mimbar tanggal 10 siah 20-22 April 2022 AC wajib baroh mandihuti persermonan. Sonai humani asoman nami anggota majelis jemaat na mangidangi kebaktian Kamis Putih sadalan humani jadwal dadop itetapkon. Sonai humani na mangidangi bani kebaktian Jumat Agung sadalan hubani jadwal dadop itetapkon. Pakon na mangidangi kebaktian Minggu na lauroh pakon 2 minggu hulubian. Aima kebaktian Minggu tanggal 10 pitu tanggal 24 April 2022 ase tetap wajib menasyam roh marsermon. Sonai humani talon situa salon samas ase wajib roh marsermon aima bagian daripada kurikulum penilaian nasyam 3 tahun hulu bian niarion. Parsermonan iulakon aima bani minggu terakhir atape tanggal 25 April 2022 nalau roh. Sonaima ting-ting, sonaima tuga-tuga bani horzata terlebih mai bagas minggon satonggo hita janagok ibagas malas niur hita alaho mandalan kon horja-horja tonga-tonga ni kurion tene terlebih mai alaho menyambut Jumat Pasion sonahi mani menyambut Paskah asimar tonggo mahita aima na ibu banhon domu hubani jadwal na hun seksi nama poso sebila nami mapan orang. Martonggo mahita hamba panami na inaguri atas na itandai hanami marhitehon ni anakmu Yesus Kristus Tuhan si palua hanami. Terima kasih ma isambahkon uhur nami hubamu halani idop ni uhurmu do aseboi hanami mamuji pakon pasangap kon goranmu marhitehon ni kebaktian minggu bani panorang on. Paima ipadas hanami tonggo nami hubamu sasap hama dosa nami asetalup hanami padas kon tonggo nami hubamu janah bere hama tondui napasing nalaho mangajari hanami mangindo hubamu doma itangar hanami ting-ting ikuriamu pasu-pasu hama haganup kegiatan na adong IGKPS Jalan Jenderal Sudirman on khusus nima ai partupuan seksi inang sektor opat na ipamasa bani ari Selasa 12 April pakon partupuan seksi nama poso na ipamasa bani ari Minggu na lahoro ase mardalan ibagas nadear bani panorang on itonggohon hanami dohoma niombahni kuriamu Oklarosa Febriana Purba pakon tunanganni nalaho manjalo pasu-pasu partongah jabuon hama tetap mamasu-masu sidea
Mambere hasadaon ni uhur bani sidea nasihol tarpasu-pasu. Sonai homa age keluarga haganupan. Ase ganup acara boi mardalan ibagas nadear romban bani rosuhmu. Ibagas toru ni uhur roh dohanami manonggohon keluarga Bapa Riki Sardo Saragi pakon inang Ingrid Purba na ija doma ilayak-layak konham sada anak dalahi bani sidea janah bani sadarion doma iboan nama torasni dodak danak ai hulobe-lobeimu manjalo pandidion napasing. Sehat dodak danak ai pakon nama torasni setotap maham namambere gogo apa pasu-pasu bani sidea nalaho pagodang-godang kon niombah ni sidea ase marbagal ibagas harosuhmu. Tuhan, itenggohon hanami do orang tua nami, keluarga nami, pakon hasoman nami, terkhusus bani inang pendeta Leni, pakon inang situa Dr. Randa Rosida Pardede, na ibagas parnabori tanuan, baik maai irumah sakit, atap ijape sidea sonari. Saya pamalum hamma sidea, ase boy ria pakon hanami, laho mamuji pakon pasangop kon ham bani panorang nalahoro. Saya tetap ma bereham hanami hajor gita ni akula sonai homa paruhuron. Asetongon ia hapkon hanami panramotionmu bani ganup goluh nami si ganup ari. Bani panorang on itonggon hanami do ganup si pangidangi bani kebaktian minggu sadarion. Bani inang pandita sonai homa age majelis ni kuryamu ase pangidangion ni sidea gabe pasu-pasu itongah-tongah nami kuryamu. Bapa ibuan hanami do ibagas tonggo ganup kuryamu namarulang tahun sabulan on ase ibagas gok malas ni uhur masidea pasu-pasu hamma AHP na niarapkan sidea janah totap ma ibagas panramotion apa idop ni uhurmu masidea. Ibagas toruh ni uhur itonggon hanami homa ni hubamu ganup program ni kuryamu GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Pasu-pasu hamma haganup kegiatan pelayanan kuryamu na ijemaat on das hubani sektor seksi pakon tupuan. Pasu-pasu hamma haganup full timer na adong iresot siantar sadaon. Tetap maham nama masu-masu pangidangion sidea Rosi keluarga ni sidea. Sonai homa haganup pengurus harian majelis jemaat Rosi haganup majelis jemaat na adong ikuryamuon. Berehama bani sidea semangat namar lobih-lobih apa toruh ni uhur ibagas nama ngidangi ham. Marhitehon ni pangidangion itongah-tongah ni kuryamu. Pasu-pasu hamma keluarga ni sidea ibagas na mendukung pelayanan ni majelis ni kuryamu. Pasu-pasu hamma horja tangan ni kuryamu aseboi parohkon nama dear bani hagoluhan nami anja hagabe hitei nami laho mamuji pakon pasangapkon goranmu nama pasing in. Hatamu nasihol jaloon nami marhitehon ni juak-juakmu ando harmain marhidorat bani paruhuran nami marsada-sada. Pargogohi hamma hanami laho mandalan kon hatamu bani goluh nami. Tarima kasih mabamu Bapa bahat dope nasihol padaskon hanami hubamu tapi persaya do hanami ibo to ham do aha natang sidearan bani goluh nami. Seng harosuh nami nasaut tapi rosuhmu ma nasaut bani tonggo pakon goluh namion. Ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus hanami martonggo. Amen. Halani lau manjalo hatani Tuhan mahita marhitehun ambilan ase mandoding musehita membani buku haleluya nomor 450 sia ayat sada ayat tolu pakon ayat 4.
Dami ninay bata na mangatasi ganup hauhuron, in manaman ramot kon uhur apa pikiran na siyam, marhiti Kristus Jesus tuhatain. Amen. Bapa inang hita haganupan na hinarga ni Tuhan ta, hatani na bata ambilan hubata, bani minggu palmarum, sekaligus homa minggu hari bumi sadarion, ay mahumbani buku pesalmen bindu 110 walu, mamuka hubani ayat 10 sia, dasubani ayat 20 sia. Pesalmen bindu 110 walu ayat 10 sia, dasubani ayat 20 sia. Diarma ibasa hita marehite nama responsoria, hupukah mambasahon, bani haganupan kalimat nahuluar ia penulisan ni, anjahan nasyam Bapa inang nama poso haganupan mambasahon na hubagas ia penulisan ni. Diar ibasa hita sonon mahatani na ibata natar surat bani pesalmen 110 walu ayat 10 siah das subani 20 siah. Ukap nasyama baku labah ni hapitoron. Ondo horbangan marayak Jehoba. Hupuji maham halani ibalosiham doau. Batu naniam bukon ni Tuhang. Marhite Jehoba domasa ai. Aryondo na jinadihon ni Jehoba. Ham Jehoba urupi hamma. Pinasupasu manaroh marhite goran ni Jehoba. Jehoba donai bata, ia do nama nondangi hita. Naibataku doham, hamdo si pujionku. Puji ma Jehoba ai pardear layak do ia. Terima kasih mahubata haganupan. Horas mahubata haganupan Bapak Inang. Iya Bapak Inang hita haganupan minggu on aima minggu palmarum. Minggu na parpudi bani panaronon ni Tuhan Yesus paima parmateni bani hayu parsilang. Agemar hite nuansa na dop ibain igareja totu lambin mambuan hita bani suasana sonaha Yesus bani panorang ijia masuk hu Jerusalem. Na ialo-alo halak nama buay bani panorang ai, adong na mga parhon hiyo ni be bani dalan, adong na managilirating anjaha ibahen bani dalan, nasihol ilo pusi tuhalode. Bapak inang hitahaganupan, Yesus masuk hu Jerusalem, aima gaberaja. Anjaha boydo ididahita sonaha hajagiahon ni pangalwaluan ni nama buhay ay marhitei si basaon ibagas mingguon kumbani Matius 20 sada ay. Pangahapan rosi pangarapan ni nama buhay na mangalwalo Jesus. Bahasa Jesus ay nadop tarpay maima. Bani halak nama buhay o paluah konsidea, kumbani sagala pangodohodohon, kumbani sagala sitaronon, na idopak konsidea. Anjaha sikap ni sidea na mangalo-alo Yesus ay terjadi secara spontan. Langadong na mga turhon, maningon adong mga parhon hiyo, adong managilirating, duposyay iparagi bani dalan. Tapi masing-masing menunjukkan luapan emosi rosi malas niuhurni
bani na mangalo-alo parroh ni Jesus na masuk hu Jerusalem. Ase marhite surak-surak ni si Dea Hosianna bani anak ni si Daud, pinasupasu manaroh ibagas goran ni Jehovah. Anggo isobut Hosianna sa sitong ni elo patugahkon, selamatkanlah kami. Tuhan tolonglah kami. Humbani sagala beban si taronon pergumulan pangodoh-odohon naidopakon si Dea bani panorang ai. Hasipori misalni ididah kita reaksi ni nama buwe ai dop hosi ihata Jesus dop hosi iarsik itakap dasubani na igatung bani hayu parsilang na mamuji-muji ai lang taridah ijabe hajongjongan ni. Tentu ai hal na berbeda tapi nasihol ididah kita so nahasi dia menyambut mangalo-alo raja ai. Agepe Jesus roh ibagas kesederhanaan marhite na mengajak halode hu tongah-tongah ni si dia. Tapi ibagas pangarapan bahwa Allah mendengar jerita ni nama buwe bani panorang ai. Doru-doru ni si Dea namangin do pangurupion hubani Jehovah. Tetu ondo homanina tarida age bani teks ni ambilata marhite pesalmen 110 walu on. So nahahasaksian ni perpesalmen ibagas goluh ni sangga nahona odoh-odoh iya. Sangga ibagas na marsitaronon iya. Bahasa langa dong nalegan na mambere gogoh na mangurupi iya sobali na ibata. Ase ahana isobut perpesalmen bani teks ni ambilata bani minggu sadari on laho manaksihon laho patugahkon ahana dop iya hapkon ahana dop isaksihon bani pengalaman hidup ni. Anjaha marhitehon ni ai luar sahab ni bahasa idop ni yuhur ni naibata tota prosisa dokah ni. Agepe ibagas panorang na manaro niya, age bahat na mangodoh-odoh, age bahat na lang manganggap iya, songon batu na niyang bukon di tukang ay, tapi boy age gabe batu parsuhi, marhitehon ni naibata ibagas Jesus Kristus. Tentu rado terbiasa kita memakai aplikasi na adong sonari laho memesan makanan misalnya marhite aplikasi Gojek puri marayo mangan GoFood kon ma nini. Atap misalnya adong barang na ipindahi hita ipesan hita marhite aplikasi Shopee atap Tokopedia. Ang godom madas bata barang na ipesan na i-order hita. Somalni ipangindo do testimoni. Apakah makanannya direkomendasikan? Apakah jasa kurirnya juga direkomendasi? Pori barang na ipesan hita marhite Shopee atap Tokopedia ay naha kualitas ni barang. Sesuaikah dengan harga? Naha kualitas kemasan. Atap na doma lang berbentuk bekotak nidas, doma maregat, bosot ko mapakonalegan. Tapi na ipangindo ay ma testimoni hasaksian ta pasal ahanadop ijalo iahapkon hita. Ase marhitehon ni testimoni ay boy homagabe ketertarikan humani nalegan pasal barang ay. Pori misal ni mangindahi si panganonay hita kan, ang golapi ongga hita hujay karado isuku kita hasoman, ongga do na siya mangan hujay. Nahado kira-kira si panganon ni, nahado suasana ni. Ang gopala malobi human ito luhala makatahon, sing pala hujay, sing sodapi jay, lutu homa, langko mabursi ni, kalang ulak ko ng hujay, pori pe lapi ongga hamhajay. Tapi ketika misal ni respon ni hasoman positif, anjahaganu pa makatahon ang guay mantap. Barah manasiam hujay, ulang doka-doka tuda, podas holy boys nini,
tarolos hita lahu hujay. Bapak inang hita haganupan tutusonay do agi hasaksian ni parpesalmen bani teks ni ambilataon laho patugakon hubani buay halak. Ahanadop ia hapkon ahanadop ia lamini ibagas pengalaman iman ni rappakon Tuhan na ibata. Ase marhitehon ni ay lambin buay halak na mangida. Anjahadihut mangahapkon. Sonaha jengesni, sonaha matini na manggoluh dohor anjaharap pakon Tuhan na ibata. Totu si hujay do niluhur age parmingguata. Totu sonaris situasi parmingguan do mas semakin longgar lang pala songon hinan ketatni maningon 25% tumang ibagas ruangan naleganay online. Laho mengembalikan semangat ta untuk beribadah. Tetu aipe nadop gati na totap memberi diri ni bani haganupan kebaktian agi sonokan na iwartahon Bapak Sekretaris. Asiroh mamar minggu pakon nalegan. Ketika memang idihuti hita kebaktian do posyai adong manukun nah ado kebaktian paduhon sing pala sing pala perlu homaniai yang penting do mai dihuti pas kana perlu biai anggo tututanai holan sonai destai manggo kina tertulisin nene. Orang tidak akan datang. Tapi ketika kita mengatakan roh maham, anggolang roh kam, tutuhurang do soda ni ibadahai, roh be mahita, soda tumang do ijai. Sihol-siholam maholiham roh terus, anggo do may pukaham roh ni. Penasaran do hasoman. Tentu Bapak Inang, mari kita juga melihat hitung-hitungan ni pargoluhat taon. Terlepas subani bagi persoalan, bagi parutolon na idopakon hita, atau mungkin pangodohodohon, atau bani mungkin lingkungan kerja sing sapalesai ihira hita. Tapi lihatlah kebaikan Tuhan hitung-hitungan ni pargoluhat taon. Saya dong do hal namader bahkan luar biasa yang kita alami. Totu aido si saksi honot tahubani hasoman hitung-hitungan ni goluhon. Aselam bin buey homani namangida anjaha mangahapkon. Mulailah dari hal-hal kecil. Laho patugahkon namader nadop ia hapkon hita, nadop ijalo hita humbani na ibata. Porinokan pe berangkat hurumani nuhurda hugerejon tetu ia hapkon hita dosonaha Tuhan tetap makasomani hita. Tetap manramot hita, pator sahon haganupan. Lang maningon hal na luar biasa yang spektakuler. Do mamaki-paki mulak menggoluseng pitah ai. Nalaho si saksi hononta, ase gabe hasaksian na luar biasa. Tapi hal-hal na biasa na ihapkon hita sa sitong ni ai pe luar biasa, laho pataridahkon, tongon, rosi sadokah nido. Idop niuhur ni naibata itongah-tongah ni pargoluhat taon. Ase Bapak Inang hita haganupan si holhomani ipatuga hobata marhite pesalmen on. Halak na porsaya halak Kristen maningon siap marsitaronan. Langadong hata makatahon aku belum siap. Atap aulang boy, tapi kita harus siap. Halaniaha, jaminan panramotion ni naibata. Idop niu hurai rosi sadokah ni dokah ni. Aido na mambahen hita, tetap ibagas na marpangarapan. Agi ibagas hitaronon na idop pakon hita. Hidup terus berproses. Pengalaman iman ai semakin membentuk, semakin menempa hita. Lambin roh dearni, lambin roh toguhni, lambin roh gogohni, laho mandopakon haganupan na masa itong-atongani guluh taon. Halani ay saksiwan hita matuhan. Bani haganupan pargoluhatta, bani haganupan hajongjongatta.
Tentu age marhite minggu palmarum sihol homani mangarahkon hita. Bahasa hasaksian na luar biasa itong-atongani goluh on. Aido sa sitong ni warisan natang sidearan age hubani niomba. Haganupan na adong batasonari na lobois doay anja hasalpu. Tapi hapor sayaon pangarapan natuguh na humbani na ibata. Ondo nagabe jaminan agi hubani niomba. Lahoman dalani ari-ari ni goluhni. Tetuai do pangarapan ni kuria agi hubani na siam bapa pakon inang nadok mambuan niomba manjalo pandidion nama pasing sadarion. Tentu tugas pakon tanggung jawab ni orang tua lahoman ramotkon niomba tidak hanya dari segi fisik, tidak hanya psikisnya, tapi juga imannya. Bagaimana dia bertumbuh di dalam imannya kepada Tuhan. Tentu taridah ay marhite nasiam orang tuani, bapani, pakon inangni. Karena itu mulailah dari hal-hal terkecil di dalam rumah tangga, mewariskan nilai-nilai iman Kristen hubani niomba. Anggodo mamarbagal lang tersalako kita, ya lang terpagi be niomba ni GKPS on. Saya cintai GKPS. Kenapa? Karena dari kecil kita tidak mewariskan nilai-nilai yang harus mereka pegang untuk cinta GKPS. Tentu tugas tariap doai Bapak Inang. Kita mulai dari keluarga kita mulai dari gereja kita. Ase sebagai parhorja agi tongah-tongah ni kuria, songon Yesus na mengajak halode ay dia datang dengan kesederhanaan. Tutusonay do ninuhur hajong jongata sebagai jua-jua ni Tuhan itongah-tongah ni kuriain. Dari mimbar kita menyuarakan suara Tuhan, tapi kita harus melakukan itongah-tongah ni parguluhanta. Kita harus turun dari mimbar. Ase ididah kita ajah itangihon hita homa duruh-duruh ni kuriain. Nah mungkin mereka juga sedang meminta tolong, mangindo pangurupionta. Tapi ketika kita tidak datang, tentu lang jupah si deabe pangurupion ay humbata haganupan. Agi marhite minggu hari bumi sadarion, lambin paingat kon hita, bahasa tanoh na iberenay bata hubata lahoramot kononta, lang pitah sohbata. Tapi dihut age bani generasi na mangihut. Tetuang gulaw hita sonari gehu Tanjung Pinggir bani TPA ay sangat masongon gunung berasap. Hanya dalam hitungan 1 tahun tinop hita haganupan ijay. Tugas ni ise doay. Tentu kita mulai dari rumah kita mulai dari diri kita mulai dari gereja ini. Hal sederhana, sebisa mungkin mengurangi pemakaian plastik. Purimar belaja, ibuan be karanjang ni tas kain pakon naligan. Karena ini juga untuk kita. Pakon bani niombah tak ginopar tahaduan. Halan di sidi epesi holdo idaihon tanoh na jenges na tinopani na ibata. Ase Bapak Inang hita haganupan hataridahon ni nadok mangahapkon idop niuhur ni na ibata. Totulang pitah pikiran lang pitah paruhuran na roh dearni. Tapi age parlaho pakon pangabakta. Lambitaridah matongon. Ase lang pitah hita na mangahapkon ay tapi saksi honon ni haganupan halak nama buwe idop niuhur ni naibata totap rosi sadokah ni dokah ni. Amin martonggo mahita. Bapa nami nai surga, terima kasih mabamu Tuhan.
Bani haganupan pasu-pasu rosidear nilayak muna totap itong-atongan ni pargoluhan namion. Indohomani nama totap memberi gugu rosi pangarapan huban nami Tuhan. Laho mandokpakon pargoluhan nami. Laho mambolus haganupan ari-ari nami. Idop niuhurmuin na totap patoguhkon hapor sayon nami. Asipori ibagas na marsitaronon, pori ibagas na marutol, pori ibagas na marhoru, pori ibagas na holsohan hanami Bapa. Totap hanami mga hapkon, holong apa idop niuhurmu na totapin. O Tuhan, say paruhuri jana parguguhiham hanamion haganupan. Laho manaksihon habagalon muin, laho manaksihon pambahenanmu na laingan in itong-atongan ni pargoluhan nami. Saksihonon nami main Tuhan, sadokah goluh nami i dunia on. O Tuhan na bata Bapa nami, itonggon hanami bani panorang on. Hubani hasoman nami ijon, Bapa pakon inang, nadop mambuan niumbah ni sidia manjalo pandidion na mapasing in. Pargugoy ham tongon sidia Bapa. Gabi usihan na mader bani niumbah in. Ase marbagal iya, ibagas panandayon hubamu. Anjaha marbagal iya ibagas holong apa idop niuhurmuin. Itonggon hanami age hubani hinaholongan ni hurnami. Inang paditalen ni damanik pakon inang situa boru pardede. Nabani panorang on. Ibagas nagaleksi dia marhite parna boriton Tuhan. Persaya hanami, tondoi muna pasingindo memberi gogoh, memberi semangat, rosi memberi pangarapan hubani si dia laho mataluhon sagala naboritin. Marhite hon ni haganupan si panganon pakon si inumon, marhite tambar na ipake si dia Tuhan. Rosi marhite haganupan tenaga medis pakon keluarga naman ramot kon si dia. Hitemu matongon, laho memberi hamalumon hubani si dia. O Bapa ondos mahutanganmu haganupan pargoluhan nami. Haganupan rencana nami ibagas sadarion say bastu maham. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Paimayon dos kon hita galanganta, tangar hita malobe hata nine bata, nagabe onjolan bata laho manggalang, aima natar surat bani pesalmen 56 ayat 8, bere nasiama bani Jahoba hamuliaon ni gorani, buan nasiama galangan masuk ma nasiam bani alamani. Sonari patupu hita ma galanganta. Kata unong
kita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galangan tahubani na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami harohan ni haganup, humbamudo harohan ni pasu-pasu huban nami. Ibere hamdo ban nami goluh apa hagoluhan ari-ari. Ham Tuhan ni Joni ondoskon hanami do hubamu, goluh pakon pasu-pasu na do bineremuin ban nami. Selambin margogo matongon hanami ihasomani idop ni uhurmu apa pasu-pasumu, bani naman dalan kon horja nami. Papasing hama galangan na ginalangkon namion, gabe galangan na misbo ilobe-lobemu. Ase lambin haragaon hanami tongon diar nilayak pakon pasu-pasumuin, marhite na pasaut kon harosuhmu, kumbani gogoh pikiran apa sinadongan nami. Tarima kasih mabamu Tuhan, marhite Kristus Yesus Tuhan nami, jalo hama galangan pakon tonggo namion. Amen. Tuhan na bata Bapa nami na inagoriatas, ipuji jana ipasangap hanami doham, halani holong muna bagalin na torus ijalo hanami. Tarlobih bani minggu hari bumi sedunia sadari on, asina mangelek mahanami hubamu, ajari jana pargogoy ham mahanami laho pataridahkon tanggung jawab nami, selaku halak na porsaya manramot kon tinopamuin. Ambah niai, goluh nami lampita masalah kon halak na legan, naparsedahon lingkungan tapi jupah maban nami sikap na tongtong parduli bani kelestarian lingkungan ase bumi na tinopa namion gabe ianan nami manggoluh ibagas nasonang calo hama tonggo namion ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hamba pa nami na inagoriatas say napapasing magoranmu say rohma harajaonmu say saud maharosuh ni uhurmu inagori tungaon songon na inagori atas. Berehama ba nami sadarion hagoluhan ari-ari. Sasap hama dosa nami songon panasap nami bani dosa ni hasoman namar dosa dopaka nami. Ulang hanami bubay ham huparlajoan, paluaham mahanami humbani pangalan. Mahusap dunia on ambilan kon hanima maambilan na madiarin bani sagala na tinopa. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasupasu anjaha iparorot Tuhan na ibata maham. Isondang kon Tuhan na ibata ma bohini hubamu, janah maidop mauhur ni mangidaham. Idop pakon Tuhan na ibata ma bohini hubamu, janah ipasorap madame ni bani tonduimu. Amen. Shalom mahubat tahaganupan Bapa Inang,
Selamat hari Minggu.